Turabasuhuje tunabaha ikaze abakunzi ba HD Global Media mu mwanya amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Njye mugiye kubana nitwa Dani Hambo, umurongo ni HD Global Media nimba ugezeho bwa mbere banza dukanje aho kuri subscribe hasi kugira ngo ufashe uyu murongo kuzamuka. Bityo rero rekaze dutangira n'amakuru yacu mu buryo burambuye nyuma y'akaruhuko gatoya. Njye kuri HD Global Media. Reka uyu munsi tuyahere ku bushakashatsi tubabwira ko ubushakashatsi bushya bwagaragaje isano ikomeye hagati y'ikoresha imbuga nkoranyambaga no kugira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe mu rubyiruko rufite imyaka iri hagati y'icumi na 21. Mu bushakashatsi bwakorewe mu Bwongereza ku bantu bagera ku bihumbi 13 bwerekanye ko gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga bitera umunaniro ukabije, kwiheba, kwigunga ndetse no kugira imyitwarire idasanzwe. Byagaragaye ko gukoresha imbuga nkoranyambaga nijoro mbere yo kuryama bituma urubyiruko rubura ibitotsi, aho byagaragaye ko abakobwa ari bo byangiza cyane. Ingaruka zagaragaye cyane ziterwa n'imbuga nkoranyambaga harimo igitutu zishyira ku bana bashaka kugereranya ubuzima bwabo n'ubw'abandi, bagahura n'ihohoterwa ryo kuri interineti ibizwi nka cyberbullying. Abenshi byagaragaye ko baba bashaka kugaragara neza cyangwa kuba intangarugero kuri murandasi. Ibi byose bishobora gutuma umuntu amererwa nabi akaba yagira ibibazo byo mu mutwe. Abahanga mu by'ubuzima bemeza ko hakwiye gushyirwaho ingamba zo kugabanya igihe urubyiruko rumara ku mbuga nkoranyambaga no gushishikariza imikoranire hagati y'abantu kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Imbuga nkoranyambaga ni igikoresho gikomeye ariko kigomba gukoreshwa neza ku buryo kidahinduka intandaro y'ibibazo by'imitekerereze n'amarangamutima ku rubyiruko. Tuvaho kandi tubabwire ko muri Bibiliya havugwa inkuru ya Nowa n'umwuzure wamaze iminsi 40, umuryango we wibera mu nkuge hamwe n'amatungo n'ibindi binyabuzima. Ariko hafi y'aho inkuge ya Nowa yari iri havumbuwe umujyi uri munsi y'ikiyaga. Umukinnyi wa filime w'umunyaturukiya Tesson Salini ni mu 1979 yavumbuye umujyi munsi y'ikiyaga cya Van giherereye mu burasirazuba bw'igihugu, ubwo yakoraga ubushakashatsi ku dusimba duto dusanzwe tuba muri icyo kiyaga. Uyu mujyi ushobora kugira uruhare rukomeye mu guhindura imyumvire ku nkuru zo muri Bibiliya zivuga ku myuzure. Ibimenyetso byagaragaye birimo inyubako nini, imihanda byerekana ko abantu bari bahatuye. Abahanga mu bisigaramatongo bavuga ko uyu mujyi waba waribasiwe n'umwuzure ukomeye hagati y'imyaka 12,000 n'ibihumbi 14,500 ishize, mbere cyane y'umwuzure wo mu gihe cya Nowa uvugwa muri Bibiliya. Umushakashatsi Matt Lacroix avuga ko uyu mwuzure watewe no kuruka kw'ikirunga cya Nimro kwatumye umugezi wa Mira wifunga amazi yuzura ikiyaga cya Van maze umujyi wose usigara munsi y'amazi. Iyi nkuru ifite ibimenyetso bihamye binatuma habaho gushidikanya ku gihe nyakuri umwuzure wo mu gihe cya Nowa waba warabereyeho. Mu kiganiro Matt Bill Limitless Podcast, Matt Lacroix yagize ati icyo nzi ni uko abantu bari babayeho mu myaka 6,000 ishize. Nta koranabuhanga rihambaye bari bafite ryo kubaka ibigezweho. Abahanga bamwe bavuga ko bibaye byiza bakongera gusuzuma niba inkuru ya Nowa itaba ishingiye ku byabaye kera maze bikandikwa mu buryo bw'inkuru y'iyobokamana. Abahanga mu mateka bamaze igihe bemera ko inkuru y'umwuzure ivugwa muri Bibiliya ishobora kuba yarakomotse ku nyandiko za kera za Mesopotamiya. Kadusoze tubabwira ko muri Denmark imwe mu nzu zororerwamo inyamaswa z'inkazi mu mujyi wa Viborg muri Denmark yatangiye gusaba abaturage kuyiha amatungo magufi batagikeneye kugira ngo ahinduke ibiryo ku nyamaswa z'inkazi. Amatungo basabwa kujyana arimo inkoko, inkwavu ndetse n'ingurube kuko arizo zigize igice kinini cy'ibiribwa by'inyamaswa z'inkazi. Ubuyobozi bw'iyi nzu yororerwamo inyamaswa buvuga ko aya matungo abanza kwicwa ku buryo buboneye n'abakozi babigize umwuga mbere yo kugaburirwa inyamaswa z'inkazi. Ibi bituma inyamaswa z'inkazi zibona ibiryo nk'uko byari bimeze mu gasozi ndetse zikagira ubuzima bwiza nk'uko byari bimeze mbere yo kujyanwa muri izi nzu. Bamwe mu baturage bashyigikiye iyi gahunda bavuga ko bizafasha izi nyamaswa z'inkazi kubona indyo iboneye, mu gihe abandi bavuga ko bidasanzwe kubona amatungo yagaburirwa inyamaswa z'igasozi.
Iyi nzu yororerwamo inyamaswa ya Aalborg ivuga ko gahunda izakomeza mu rwego rwo guteza imbere imibereho myiza y'inyamaswa. Ni nuko tuyanzuye ay'uyu munsi, reka tubararikire andi aza kuba agezweho ku yindi saha. Nimwabanye nitwa Dani Hambo, umurongo HD Global Media, Imana ikomeze ibahire. HD Global Media.